Tijekom razvoja olimpijskih igara bilo je zaista čudnih sportova, zanimljivih sportova na programu. Bilo je sportova na programu olimpijskih igara za koje danas veliki broj naših ljudi uopće ne zna kakvim se sportovima radi. Na primjer, sport koji se zove kroket ili jeu de paume. Bilo je sportova koji teško da bi ih danas neko smatrao ozbiljnim sportom. Recimo, potezanje užeta je godinama bilo na programu olimpijskih igara. A i neki sportovi koje su prilično popularni i poznati kod nas, u jednom trenutku su bili na programu olimpijskih igara, recimo golf ili tenis, a onda su nestali sa programa olimpijskih igara jer je konkretno ta dva sporta, golfu ili tenisu, bilo velikih problema sa priznavanjem statusa amatera sportašima, a dugo vremena je Olimpijski odbor inzistirao da svi sportaši koji nastupe na olimpijskim igrama moraju biti amateri. Samo jednom u povijesti održano je natjecanje motornih brodova, motornih čamaca na olimpijskim igrama 1908. godine. Poslije toga je donesena odluka da na olimpijske igre ne mogu ući sportovi koji se temelje na snazi motora. Recimo, skijanje na vodi ne može ući na program jer odlučuje se, odnosno radi se sa čamcem. Motorni brodovi ne može ući i svi takvi slični sportovi koji koriste snagu motora neće se nikada naći na programu olimpijskih igara. Nekoliko je i sasvim nevjerojatnih sportova ili disciplina koje su se pojavljivale u povijesti na olimpijskim igrama. Gađanje golubova. To je i danas olimpijska disciplina. Samo danas gađaju glinene golubove. A tamo početkom 20. stoljeća gađali su žive golubove, prave pravcate golubove, pa se kaže da je na tim olimpijskim igrama 1900. u Parizu ubijeno nekih 400-tinjak golubova za vrijeme sportskog natjecanja. Jedan je interesantni sport koji se nalazi na programu olimpijskih igara od 1984. do 1992. Radi se o sinhroplivanju. I to ne bilo kakvom sinhroplivanju, nego takozvanom solo sinhroplivanju. I zapravo se postavlja danas pitanje, ako je sinhronizirano plivanje, s kim se taj jedan plivač ili plivačica sinhronizirala u bazenu. Vrlo zanimljiva disciplina koja je od Barcelone 1992. pa nadalje ukinuta. Teško je zamisliti da ono što danas svako dijete na nastavi tjelesnog redovito radi, da je nekad bio olimpijski sport. Povlačenje užeta, ali još zanimljivije, penjanje po užetu je bilo na jedno 5-6 olimpijskih igara, natjecateljska disciplina u kojoj ste osvajali medalju. Bila je posebna natjecateljska disciplina u konjičkim sportovima skok u dalj i skok u vis za konje. Održavalo se samo na jednim olimpijskim igrama i su shvatili da je pogubno. Konji su morali skakati vrlo visoke prepreke i bilo je velikih nesreća za konje ili pogubno je završilo za veliki dio konja, ti skokovi u vis ili u dalj, pa je vrlo brzo ukinuto. Na jednim olimpijskim igrama sportaši su se natjecali u duelu pištoljima. Jedan u drugoga su gađali u mete na tijelu drugoga natjecatelja, razmaknuti nekim razmakom. Bilo je sportova na Pariškim olimpijskim igrama 1900. Na primjer, utrka dostavnih vozila ili utrka taksija, što je bila legitimna olimpijska disciplina. A u konjičkom sportu zanimljivo je da sve do 1952. nastupiti mogli su samo vojna lica, dakle osobe koje su bile u vojnom sustavu.